Mushana Production. Kasi unruha warga Reverend Reverend egishaka nishaye imirimo yanje kanuma ngo zanishime kwani mbani kore imirimo yanje umurutoki nje kuraba James kuba kora urutoki kandi ukawija nenshi neshaye imirimo yawe konka intekateka ngu noyebembera abantu tori chairman RC5 yes noyebembera abantu mwebemezi w'abantu ni nabwe cyo toshemerire kumbuza ngo nayohereza bwo ahundi kwendera hona sheme kuba ninkutunga konka no rero urutoki wanje kurukisha Reverend norureba ahabwa abana buntiremo ngo bakore ni intoroku nyebembera district yona ahereza kujya ngo abantu bakoze urutoki turukozirwe mwe nati wizire nenshi Reverend toreka kabani kore imirimo yanje konka tinye nizuro wawe nkakuragira ntiye simbeho ni wacetoranira nabwe cyo ine kwemera ibizo by'abantu ninga abantu azoshaka Reverend turampire nakaruru nobunku bantaraka kwire ninga nakakwire oryo mwebembezi ati noyenda chati obanka kwakaruru obatindaka kwire oryo mwebembezi wanje umuntu weno rukuraba no wari kuba mwebembezi kare cyo ngambire cyo kwenda mwene songe yandeta neki nkabebembezi bitu mushemeye kuturikiza nkabantu baburijo kandi abantu bahasi mazime shonge yandete nkuru njiji ariho mukazi ni fakazi aina amafuzi omukazi bakafa yamusigire ebintu nyina zara no muramukazi babiryangatanasa omukazi hatariyo nabona porotize bakazuguza esente zakasimo bazirya sente ziyabaye na account zone ziba bazirya omukazi takabwine buringana omukazi ngo nomanya nakujyanto omukazi ne fakazi omukazi agira mu RC1 RC2 RC3 hino ofisi yatakagiremo oburinganiza buzire bura hari kuzabataye kitugabura hari kuzabataye kituga no numwendo omukazi akoreki omukazi ogwe no omukazi kemici aina mafuzi kemicisha mukamwana wa kamashaza numwenda akoreki hati ezine shazanje ezahampa mwe Reverend iroko gende niza kwereza wa chairman bamwita rushongoza n'umanya zo warushongoza akora icyo kugira abateya ekimuri kwenda cyona ni ibintu byanyu za kubitahama chairman RC1 rusho tinkubasa
no kugarakayo kwefakazi tinkamahati ushoboze za kumutira isimu ruku emirunde y'omukazi agiro wa chairman te kubarwa chairman tine cyayambira omukazi numwenda omukazi akoreki nimwe bakuraganisa abantu mukaraganisa kombeke ntindo hatari mizi bagenda baza kubaterera akaruru baterwa omushana baterwa enshura izoba ryona baryona babaterera akaruru babesiga mubaraganisa kubombekera ntindo ahatari mizi babaha akaruru mubaraganisa iguru nenzi babaha akaruru mwene geshandi yo ninkugambira amazime efaka z'amafuzi bagiryangatanise ibintu byawe bamaraho burikere ukora bakashenya oriyo nonja ngo oriyo mirimo yawe ko tarakigambira ubwe ngunoza kuboyine imirimo yawe nko mwebembezi w'abantu kumukweza kurabo mwatungo bwebembezi muza kweshereka aizoro wawe mirundenga tuba kumucingerera na gate omu office wawe haizere mirundenga takushanga office taru mumuntu numwenda bakoreki anchire karofra na ine cyo kwenda reka nkwerezo gende numwenda umukazi akoreki nazo wawe bamucingerana aza office torum numwenda umukazi akoreki baza kushangira cyo kwenda hateze impa ugende no akanaka nakashira hariya yecheche eze akakantu nakawe atakarushongaza nakawe gendo jechi wanywamu then nyoni nza kwija mugambizo warashongoza speed mungambire nimuza kungambira chairman rero C5 nyoti ndukora mpera indwane refakazi n'amafuzi nabwecho tindukora mpera ninkorro buringano zombantu okwebembera kurunja abantu bakatungo buringanaza mwenezi wampezachi ninkorre mpera nyowe Abakunu Bihamur mu murgayo Abakunu Mwana mujira nkarugaho Numbihamur mu murgayo Abakunu Mukareveranda Ninkshabawame Ompulichize Rebaheru Hariyo Jwenkazi Nanya Kwenkuru Nibenda Kuntwala Kandi Bantwala Kubarantwala Bakampisya wabo
niza kubonabona amebagambire como kama hatariho amebagambire como kama hatariho amebagambire como kama hatariho bagambire como kama hatariho Zakushemererwa mukazi asibirota ni buhoro Natasha ndeta mcheko mjenya shitame akatebe ijo shitame hakacheka mukazi ijo shitameho nakugira ngo nije hano kushitama Reverend ara katari umuntu buhoro ni nyenda Reverend n'undi kwenda kayaza kureba be cyanga bwene Reverend maze magenzere yakwata mukamusinguze fakazi n'abana yabatwara abapangisize njo umwana omwe batuzengwarya kutugire kucondoza Reverend n'wabe na adaptation mukazogwe muko mugenzi kuko bujya mu myanya za kayine sente yamusinga mani yagira ki yamutwara bagwanda bakoregana nambwenu nogo mwana waresa no wa Reverend kurigiro kutucondoreze nambwenu nyine mama namusiga hariya turiyo tuza polisi konka kumarangira nterekanyije ngambe na Reverend yana basa kwetera umutima akaruga afakazi kandi yatari kukibaza ito ntuza ngahi a polisi turiyo tuza polisi mama namusiga hariya mbweno bwatari munyeti ngo nakushisho bwiri katugumize mutuza polisi mukazi wagira ngo ampangisize ebe nagambira byona n'amazima bishinga ruko mbyaki ekikutuma nimbigaraka muniki ndeka tuza polisi Reverend nakwa kubategenda sariza niza kumutwara abureberezi Muza Reverend mwana hati munyanyazi kuyafirana ngo akosaka gishako ko kungura fakazi naza kubishobora ndeka tuza polisi naza kubishobora Reverend naza kungura fakazi naza kushemeriwa naza kushemeriwa
Natasha. Ija. Mwana wanje wabihurira dushe byari gukora? Wabihurira? Ninchi wabaki yakutera wareba na nyakwenkuru nyewe namureba yamusiga nka kuriya higuru. Ninchi wabaki yakujuma wabaki yakujuma nabareba bariyo bagenda kuriya higuru babaza hita inkomane wabaki Nsize nduru taho muje. Surprise! Nakuletera karabo. Una mazima nayijamushana nintere nsibo inkwekirabo cyawe no cyanga nakuletera karabo to kwenda no kunyakira. Ababe mukaza karabo nakawe kakwati. Natasha, mama yabaje? Umazama nizamushana nintere nsubo to kwenda kwakira ikirabo cyawe. Ikirabo ne cyawe cyakiri. Nawe wakugira ngo jume. No muhe yake. Shibonye ateyenge. Na umwana yandetera akashande ko muzabibu wakanywa. Nashito nsasubwa umushana gunijaho. Kare yakire kirabo cyawe. Me kirabo niwe nakiretera. Natasha, roko mbe muri yo munzu. Roko buri yo munzu. Kunkashi nubuhoro. Nakanga nakoraki. Shana nogira ngo nakuretera muka mabarishi. Namwe tokora ngo wakunshwaza kwekorera kirabo kagaruka nkacumura ndiwe nakiretera. Kankwendekere kushumura nonkarahira ngo ndiyakunda pako kanchi kuyiremo reke binizansherekere ngieshurure mukazi wanje wabo tashemerirwe nanye nimba ntashemerirwe.
nakwijanye kurire kirabo tiyo buno basa kugira ngo akatetei nazo mudokero kutera yoba hango mutawuni mweno muri Yesu ninkwamizangu ninkunda toine mukantu kono umutima gwawe ko kusima una mazima nakuretera akateteyi kari kwata akateteyi nakawe mukazi wanje kwarare cyo nakushobeza inkushabo nsasire konka akateteyi azefa kanimbaza ukumoza mwarefa kazi yawe njere ngo wantero muri Yesu ningo muri Sitani